biag, wenno patay. Tinapalabas, insalaysay ni Rosana kini Elsie ti may papan iti biag na. Ngem di na imbaga ti pudno a kinatao na, tapno mailiklik iti paggad. Kabayatan na. Kayat ni Michael nga agsarteng langan nga agiskwela, tani Roldan ti mangituloy, tagtrabaho langan daytoy para iti pagbiagda. Saan nga inanugutan ni Roldan ti singasing na, tapara ken kuana, nasaysayat metlaeng numakalpas da iti high school. Ken kayat na atong palan ti bilin day di apong da, sakbay api musay, nga agadal da na imbag. Iti sabali abangir, imanugot ni Solomon nga agsanay dansot ken maskay iti pannakilaban. Ket dagiti pasurot ni Don Tomas ti mangsanay kadakwada. Iti met mansyon, binilin ni Solomon ni Doray amang sabidong iti panunot ni Fatima. Anas ken alipaten ken guraen nan ti inana. Itagagayem adtoyen tituloy ti nobela tayo ana Paul 1. Biag wenno patay. Boss, Kayat ko ano agdamag ni Fatima kan ka. Ket ibagam dagiti imbagak. Narigat ka di nga ramiden ti imbagak, Doray. boss. Sumungbat ka! Saan, boss? No kasta nga rad. Agtungpal ka. Jak kayaten amakita pa'y ni Fatima nga agsangsangit. Wenno aglulwa. Gapulang iti awanan bain nga inana. Boss, Ti kayat ko. Lipatan ken guraen na ti inana. Kayat kon ti kastoy. Ti aglaklako nga agisursur-sur iti natang. Iti kasta, makapagdakiwasak nga agmaymaysa. Kat makapagdamdamag hak, no ada makamam mo kada nanabogan. Kat sapay kumatama sa pulak ida. Nga agpapan kaninanang. Adu ti kwartak nga intugot ko iti panaglibas ko iti mansyon. Saan ko abasta magastos dayjay? Iso nga idulin ko latta. Tama nga nudumteng to ti alto aka sa pulak. Sana bale. Ta iti panaglaklakok. Adabasit matgadag. Iso ti agpaay kanyak. Iti dayjay kabalbalayan. Mapanak ijay. Sige, at iti bayad ko iti inalak anateng mo ading. Agyaman hag. Ti damdamagam itay. Ay, awan ading, jak ammo. Agdamag kanto iti sa balay. Agyaman hag manong. Oh, Ala, agan nagkalangit iti dalan mo ading ah. wan manong. Sige, agyaman hag. Bilibagan ka, Ophelia. Nalakaan na ibus ti lakom, ah. Wan Elsie. Naibos dagi ti lakok anatang. Adto tinaglakwak. Ne, apay nga itid mo kanyak. Ala amon. Diyay puunan laang ti itid mo kanyak, ah. Taison tuman ng ti ighatang ta. Di kagdanag. Kinasayak daytan. Nangalakla iti para iti bagas ko. Ha? Sika talaga. Nayunam, ah. Alaam ti ganan siyam. Tapno adda sirbi ti panagisursur mo. Awatem latan da tinaglakwak Elsie. Atoy. Wen man laangan. Intud bigat. Sa bali manin adiso ti paglakwak. Adaken ka, no kayat mulat ta ti magmag na. Wan Kasta ti kayat ko. Day ti magmagnaag. Tapno exercise. Adtuin ti gatas mo, Fatima. Itulod ka ni di pagadalan nyo. Kalpasan nga agarmusar ka. Kasta, ibusam ti gatas mo. Mayat dayta. Ha? Fatima, agarmusar ka pa ya. Di
Di ka pa'y pumanong! Jack kaya ti agar mo, sir. Inta ni dya pagadalan. Mga alaklangan iti kanan na inton resesta. Ang mga numabisington. Anay ko! Nagsakitan ti kinugtaram kanyak. Sorry ka talaga! Anay ko! Nalaing dagiti tao. Tomas. Undot ako nam, Solomon. Ang aminto nagangay, lumaing tumatan dagiti pasurot mo. Nasken na maisuro da na imbag. No kaya't dati paisuro. Ngamit makitkitak ita kadakwada. Kat di na kayat ti paisuro. Awan na muda. Un nga rod. Ngam. Kaya't kong agbayad ka, Solomon. Aniya. Wena. Agbayad ka itinangina. Iti panangisuro dagiti tao kadagiti awan amuna at taom. Aniya? Agbayadak? Diyak imbaga day ta ididamo. Ngam, entresado kamit gayam. Isuanas gan lang agbayad ka, Solomon. Kasta talaga. Bueno. Agbayadak. Ibagam laeng numano ti bayada. Ti salbag ato. Rupat kwarta maggayan. Agbayadak kano gapo iti panang sanay dagiti pasurot na kada kayo. Boss! Kasla dya kabalanan, boss! Angam nasaya at launay dayta. Agsanay kayo. Iti kasta. Lumaing kayo. Anya ti plano, boss? Basta tungpal kayo lang iti kayat ko. Agsanay kayo anay ka. Gapo tasan alibre dayta. At nabayad na. Boss! Kayat ko analaing kayon to iti laban. Sige, boss! Lalayngan niya ti agsuro ansat. Maskay. Kayat ko analalaing kayon to ngam isuda. One boss! Michael, asino tagita? Dagiti mang karkarit kanya kay pagadalan. Inururay da tagayam dito'y dalan. Anya? Tumaray kan Roldan. Darasam. Agdiritso kan nga gawid. Saan ka panawan, Michael? Tumaray kan Roldan. Syakti makamu kadakwada. Mayat para mananda gito yung agkabsat ha. Roldan! Diyo tang ranti kapsat ko! Syakti sangwan niyo! Nakarit ka. Sige, bugbugan tayo ida kakapang. Kakatla, tulungan dak. Wanya! Asino pa itimayat na makilaban kanya ka? Umasidag! Ay ko. Sige! Umasidag kayo! Takitak lang no saan ngagdara dagiti muging nyo! Wanya! Awan ti umasidag! Takrot kayo matgayam! At tantual daw mo, Michael. Ururayat na tangal daw! Sige lang! Takitak na niya ti mapasama kada kayo! Awan mo't aramidon miya madi kada kayo ah! Nga mapay atang dangranda kami! Apalanda kami kadi! Gaputa nalalaing kami! Tabbad kayo ngamin! Awan amuyo di pagadalan! Agripaso kayo ngamin ah! Michael, mapantan. Oh, nangagyo ah. Dakas ti mapasama kada kayo. Nuulitin nyo pa iti mangdangran kada kami. Sige, mapantan Roldan. Agyaman nak. Nakadanon tan dito'y kalapaw, Michael.
Dayta dinanog da ropam. Ang mga nulumitam dayta. Ha? Ipakitak kini ma'am. Tapnoong tan na dagiti classmate taan na uyong. Sandan nga ulitan ti mangdangran ka data. Tatalaga labanak ida. Naglaying kagayam, Michael. Amom ti makilaban. Nagpigsa ti danog mo. May salang adanog mo. Natumban jay dinanog mo. Talaga napigsa ti danog ko. Iso aday jay. Nagbutang matlang dagiti ka eskwelahan ta nang dangran ka data. Saan talang arudan alabanan ida? Ngam dinanog na tapay. Diyak kumakayat alabanan ida. Ngam amok asaan data asardangan. Michael, Jay pangulo dati dinanog ko. Amok anasaktan unay. Iso asapay ko ma. Tasardangan natan. Sige, mangan ka, Fatima. Iaramidan kay tinumam amang gudyos. Tsak kayatan day tameng gudyos. Ha? Kat na day ti paborito ni mamam. Jak kayatan. Kagurgura ko ni mama. Ano? Makaamu ka no di mo kayat nga inuman day tamang gudyos. Siya konti manginom. Tasayang mat. Nasustansya day to. Ne! Abi ngay! Imbuong mo ti baso! Tsak kayat ang magkita day taameng gudyos. No makakita kiti meng gudyos. Malagip ko lang ni mama. Ha? Iso adtikan agar aramid iti kasta. Sige. No day tati ko lang. Anya nga rod ti kayat mo nga inuman. Isaganaan ka. Ibagam lang. Orange juice. Sige. Matungpal. Ay. Agyaman ak. Simurak gaya man ni Fatima iti silit na. Talaga sa bali ti ugali na. Umalan sakit diya talaga iti ugali ti amana. Nauyong. Kan aramidin nalatan ti kayat na. Manon abaso ti binuong na. Ay, Rosana. Di ka la pampanunutan. Pumanawak ko ma dito yung mansyon. Ang masyanak matkin ni Fatima. Gapo iti iliw na kan ka. Nasa bidunganan ti panunot na. Iso akagura na kan. Ophelia, inlasin ko ti ganansyam. Ato'y Ha? Saanan, Elsie? Sika talaga. Umdas kanya akong ti basit nga ikasakasay ko, iti mapaglakwat. Anya nga iti igatang mo iti kanam. Saan na kapag parikutan? Kan talaga ka di, akay kayat mo ti magmagna, wano agisursur iti lakom. Wan, tapno na bibiit ang maibos. O kita aman, naibos manen ti lakok. Iso nga inton bigat, agisursurak manan. Sige, makaamo ka nga rod. Wan gayam, amangan no kayat mo ti agnaed iti balay mi. Ngam ti agmay saka ije balay day dinanang. Ha? O may kalaangan makipagnaed kada kami. At damat jay bakan ti asiled. Di ison ti siled mo. Saanan? Bayan naklatan nga agnaad iji balay day dinanang mo. Iti kasta, ada agdalos. Madimat no awan ti mang dalos. Sige. Addaken ka dayta, Ophelia. Wan maskay. Kasta. Mayat. Sika nga yan, Sot. Nakasurusuro ka kadimatan. Agpada tala nga agsursuro maskay. Iso anas ken nga adalan ta na imbag ti makilaban. Awan gayam serbi dagiti insursuro ni Dora idi kadata. Unyarod. Ngamita. Masapol an alalaing akon ngamiso. Tapdo kaputang na. Masibig ka! Mamangrugi tayo, nagsanay! Apay, kasta ti agdanog, Michael?
Mat! Isuasi ka. Rumbangag sanay kamot ngagdanog Tapno sanda ka basta madangran dagiti ka eskwelahan ta narungsot. O sige. Sige, umay ka. Tagin sayo ta. Kampay di. Agkalaban ta. Ha? Danugan nak. Di nagsakit. Saan? Ti aramidan ta. No danugan ka. Kitaam. No kasanam alis yan. Kasjay. O sige nga, Rod. Nah. Anay ko, Mat. Ape, dinanog ngak ngay. Masapul nasipot ka Anay. Kitaam. Tapno masiputa man na yung bag ti kalaban mo. Tapno malisyam ti panangdangran nakin ka. Anay ko, Michael. Nagsakit mati danog mo. Nagsakit. Anya ti pagbanagan dagiti singin adaroldan ken Michael. Maituloy da pay nga ta ti panagadalda. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas. Ipagpag na ni Rosana ti lako na anat nateng iti kabalbalayan. Kabayatan ngagdamdamag may papan kada bakit bogan. Ti inana ken dagiti singin nga nakna. Awan na pulos ti makamamu kadakwada kadagiti nagdamdamagan na. Ngem saan lata maupay. Iso nga itultuloy na lata ti mangsapul kadagiti patpateg na itibiyag. Kabayatan na. Adda dagiti kaadalan da Michael ken Roldan amang karkarit kadakwada iti laban. Saan da alumaban ngem dinangran ida ti pan nakapangulo da. Ket dita nakarit ni Michael ket binalos na ida. Nagbuteng dagiti kalaban da ket timmaray da. Iti kalapaw da. Agin insayo dan iti pan nakidanog. Ita gagayem. Adtuyin tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Anay ko. Dinanog nakmatan, Michael. Masapula na sipot ka Kitam! Tapno masiputa man na yung bagti kalaban mo. Tapno malisyam ti panangdangran nakin ka. Anay ko. Nagsakit matan ti dinanog mo. Nasakit ti danog ko, ha? Anay ko. Nagsakit, Michael. Talaga nga rod nasakit ti danog ko. No kasta? Agbutengan kanyak dagiti mangkarkarit ka data. Ha? Dinanog na ka di? Kahit mo sawan. Saan mo anarik na ti panang danog ko ken ka? Naglastog kan, Michael. Saan ko narik na ti danog mo? Sige man, danugan na kapay. Ha? Anyamat tanday ta danog mo? Nagkapsot? Kastoy ati dumanog, Roldan. Anay ko, Michael. Sorry si kamad ngamin. Nagkapsot ti danog mo. Ipigsam ti danog mo Kasano nga kabutang dakadagi ti kalaban mo. No nakapsot mo ti danog mo. Maabak ka Oh, adtuyin ti gatas mo, Fatima. Ay, naiturog nan ti panagsangsangit na itay. Talagang inaldaw a kailiw na ti inana. Kasanumat ngamin asan a mailiw. Kat pulos asaan a naisinsina iti inana. Ita lang. Kaasimot day ito yung ubing. Ngumanyangay nga rod. Naskan mat tinaramid ni Rosana. Tano saan atim malaw. Di kaasi ang kanayon amadangran. Nagadun tipiglat iti bagina. Agapuanan ni Solomon. Gumura man ni Fatima iti inana. Ngampatyak amaawatan ng tumot lang ti amin. Nasken ngagbayad ka manan. Iti kaadda dagiti pasurot mo dito'y teritoryo, Solomon. Pagkwarkwartan na ka di, Don Tomas. Saan?
Ngam panunutan ba na imbag? Dito yamang mga dagiti pasurot mo. Ngagpapansi ka. Kat dito'y kamitan namang mga nukastanga dagat ito'y. Isungagbayad kamit. Tapno sana ka malugi. Bueno, sana parikot na ita. Agbayad ka na. Ibagam naman o. Basta ipasigurado mo talaga ama isuro iti panakilaban dagiti pasurot ko. Tanyat namnamam nga aramidan dagiti tao. Saan ka di nga isurusuro damat dagiti pasurot mo? Sapay ko ma. Katinton makasurusuro ana imbag dagiti buyot mo. Sigurado, mabalin mo to'y dangay laban. Sigurado ka kadi? Sigurado ak, Solomon. Pasigan nalalaing dagiti tao. Pulos ngawan pan nakaabak na. Uraya sino kadakwada ti laban mo. Sigurado, mangabak na. Sige! Masahinak ang sut! Anya? Nabambanugak lang aruda na naging insayo. Ita, ibagang pa masayon ka. Pasit ba itati training mo? Ala, paano saan? Pag tinulungan da ka, nabugbugan! Oh, Tubat, kalpasan na! oh. Ko, mas kay, kasano da ito yun? Salbag na kita tataw, ansot. Ar-aramidan na ta, nakatulong ta. Santa mo tatagamasahe. Huwag nga rod. Sige! Masahiyan da kami amin! Pag tinulong kayo adwaan sut, maskay! Masahiyan da kami amin! Ada yun dahi tinaturong ko. Ngam sana bali. Da naibos matan tilakok akan kanan. Iso abi ka ula ang tiudkam ko. Sana nadagsan. Ijay abanda. Adadak kalabalay ijay. Agturong ak ijay. May saalak, di tagin ensayo iti karate. Anya, ti masapol mo, balasang ko. Ay, nakita na ko. Umasidag ka ditoy. Naimbag nga oras yun, tata. Awagan nak, iti tata daklohop. Tata, daklohop. Naragsak apa nakamamukan ka. Kastamet ken ka, balasang ko. Siyak ni Ophelia. Kabarbaro akla ang itiday ti alugar. Kasta ka di. Agdamag akla ang tata. Nga mga no. Amamuyo ti agnagan iti. Bogan. Tony. Wano. Adela. Awan, balasang ko. Awan ti kastaanagan nga mamok. Kasta ka di, tata? Ne, adamat sa nga ilim lakay. Umay kayo payag merienda. At dalinutok a merienda. Nangeg mo ti ko na ti asawak. Iso nga umay ka. Tamapanta itayan na. Pambaran tayo ti agaam mo iti husto. Sige, tata. Katagyaman niyo. Nanadalen ko namlatan kanyak, balasang ko. Ophelia, matinagan ko, Nana Dalen.
Naragsak apan nakaamamumikan ka, Ophelia. Kastamat kanya, tata. Asino ka di dagiti sapsapulem? Apay ang mapukpukaw da. Kwa, tata. Nagtalaw da. Kat, jak idan nakit kita. Kasta ka di. Barang iti kaaddak iti dahi ti alugar. Kat masarakak ida. Adayo at talaga dahi tinaturong ko. Yam na sana bale. Tinapatag. Masapulak dagiti ipatpatag ko iti biyag. Kat no awan da ditoy. Umakarak to iti sa balipay alugar. Agdaritso akon iti pagdanag da kabalaya. Aginanaak pay. Kumusta ti panaginsayo yo? Adun tinasursurok, boss. Uray siyak, boss. Nasaya at launay. Iti kasta? At da sirbi ti ibaybayad ko kani Don Tomas. Kastang danda iti panangisuro da kada kayo. Naglaing dagiti tao na, boss. Wanyarod, boss. Isungado tinasursuro mi. Dali talang, taan na sakit ti bagik. Gaputa kanayo na madandanog kan makugtaran. Uresak, boss. Aganos kayo ah. Si Kangay, boss. Saan kakadimot nga agsanay? Siyak? Agsanay? Wan, boss. May mayat matlang no uray da kayo. Kat nalay nga makilaban. Wanyag pa'y so, boss. Padasin nyo mata ti agsanay. Sana nanasken. Isungarod nga da kayo. Tada kayo ti bodyguard ko. Sabagay, boss. Iso asaya aten nyo ti agsanay. Oh, adoy ti kapiyo, boss. Kaya't yung kaditimangan, boss. Sana pa mabisin. Kumusta gayam ni Fatima? Boss. Kanayon na malaglagip tina na. Anya timbagakan ka nga aramidam? Wan mat, boss. Aramidak mat. Ngam amo yung amin tiyubing. Talaga akailiw na, tina na. Si kanton ti makamukan ko na, ha? Wan, boss. Sana bale. Tasan ko abaybayan ni Fatima. Talagang asikaswak anaimbag. Bambantayak pa iti pagadalan da. Urayak aging kaamal pas ti klase na. Nasayat. Dansot kan mas kay, boss. Apay asan da nga gaw-awid dito yung mansyon. Ayan da. Agsansanay da iti pannakilaban. Ha? Panakilaban, boss? Wen, ket kunada. Awan kanugayan ti serbi ti insursurum idi kadakwada. Ha? Ay, Nalaing kamot iti laban, Doray. Ngam apay akas jay ti insurum kadakwada. San mo't gaya mamaaramat iti pannakilaban? ay. Amuyo ka di tiga po na, boss. Ngamin, sabali ti ugali ni Maskay. Aniya. Traitor day jat tao, boss. Ah. Amuyo mat akaguranak day jay. Kat no insurok itipod no apan nakilaban. Ha, ang mga nusumirib itirangat. Kat kabailan na kon alabanan. Nang runa pa'y tatraidor. Kasta? Un boss. Un gayam. Sa dino ka di ti pagadalan da iti panakilaban. Iti teritoryo ti Don ang nagbalin agayam ko. Kasta ka di, boss. Iso nga ita. Nalaingdan ka ni Ansot iti rangan. Niroldan ti nakatugaw iti sirok ti mangga. Naunag ti pampanunutin na. Anya nga ta ti parikot na.
Asit gak man kit di. Nih. Di naksapay nadlaw. Hoy Roldan. Anya ti pampanunutem? Kuha, Michael? Pampanunutem ka di dagiti lokoy di eskulaan? Mabuting ka nga mga nubugbugan data? Kuha? Pampanunutek, no kasanuta ang makaadal. Ti ko na day di apong bogan. Nasken ang makaadal ta. Ikagumaan ta ti agadal. Tamay mayat-met lang no adda-adal ta. Di agadal talat ta. Wen agadal ta. No saan tanto nakabalan? Di uray si kanton ti agtuloy. Tasyak ti agtrabaho. Ha? Ay, saan Agtinulong ta tapno makaadal ta. Wen, Michael? Agtungpal ta iti bilin ni apong bogan. Kayat ko ang makalpas ta kuma iti adal ta. Kayat ko ngamin ti agbalin a pulis. Talaga ka di akas ta ti kahit mapagbalinan? Pulis? Wen, kayat ko ti pulis. Kat, si Kangay, Michael? Diyaka mo? Di, agbalin kan tumot a pulis, akas kanya. Makamuditan. Tinapateg. Makaadal ta. Isakad ta ti panagadal ta. Hoy! Michael, dagiti kalaban ta dagita. So dangat pa iso. Apay ngay, asaan data nga inggaan? Sige Padasin dati umasidig dito ayan ta. Saan ko idang atrasan? Hoy! Umasidig kayo man dito. Saan ta nga umasidig, Michael? Hoy! Tumaraytan. Sige. Agbilang ak ititala. Kalpasan na. Tumaraytan. Hoy! Agpaamyanan ta ha. May isa. Dua. Talo! Darasam Roldan! Ditoy! Surutin na! Uwan Michael! Hoy, tagi dyan! Kamatan tayo ita! Ay, sige! Oh! Apa yan nagsartan ka, Michael? Intan Sige, tumarikan. Kataglaman ka. Padaanak ida ditoy. Saan ka ang mabali na panawan? Hul! Dagatan! Nagitadaw ka kadwa! Bugbugan tayo ida! Anya ti basol mi kada kayo? Tapi asanda kami asar dengan ha? Pidutak ti bato. Hey! Si Roldan! Nagganas ka kita danugunan. Anya pala tararami da Roldan! Tupaka mo na! Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliwan na denggan. Tituloy tinobela tayo ang napaulwan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Sound effects Kirby Riliera. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!